Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Središča za javno zgodovino oziroma poslušalci na našem podcastu. Danes mi je veselje povedati, da se nahajamo izven naših prostorov središča. Smo v Sarajevu, v Olimpijskem muzeju, kjer gostimo veliko pomembno osebo iz zgodbe olimpijskih iger. Letos smo obeležili 40 let od leta 1984, ko je tukaj v Sarajevu, takrat v Jugoslaviji, so potekale zimske olimpijske igre, največji globalni športni, lahko rečemo celostni dogodek se je takrat odvijal, torej v glavnem mestu današnje Bosne in Hercegovine, takrat pa Republike v Jugoslaviji. In kot take so bile olimpijske igre tudi naše slovenske. O tem, kako je sploh prišlo, da so olimpijske igre prišle v Sarajevo in potem prenesle veličasten dogodek iz Jugoslavije v svet, pa bo danes z mano govoril generalni sekretar tedanji olimpijskega priprav za olimpijske igre, gospod Ahmet Karabegović. Možemo početi, drago mi je još jedan put da ste sa nama ovde, da ćemo moći pričati neke priče iz onog vremena. Recite mi kako je došlo generalno do ideje da Sarajevo može imati olimpijske igre. Pričamo o jednom baš velikom. Prvo da vam se zahvalim na interesu da poslije 40 godina podsjećate svoje gledalce i slušalce na taj istorijski događaj koji je se održao u Sarajevu i koji je izuzetno puno značio za ovaj grad. Sama ideja o pokretanju organizacije zimskih olimpijskih igara je realno dočekana sa dosta iznenađenja, pa i nevjerice u to može li Sarajevo uspjeti za takav jedan krupan, da realizuje tako jedan krupan doživljaj. Mi smo toga bili svjesni, iako realno, iako smo imali razvijene sportove druge, sportove na ledu i na snijegu Sarajevo nije imalo. Iako je još 30. godina Jahorina bila akceptirana kao planina za skijanje, čak je 37. godine održan jugoslovenski slet u skijanju. Poslije toga, poslije 45. Jahorina je jedina kao skijaški centar počela da se razvija. 54. je prva žičara izgrađena. A što se tiče sportova na ledu, Sarajevo nije imalo tek je negde krajem 70. godine dobilo Skenderiju i prvu ledenu plohu da bi se mogao razvijati sport na ledu. Tako da je u takvim uslovima i u situaciji kad zimske olimpijske igre su, kad je reč o Europi, organizovane u prostoru Alpa i Švedske i Norveške. Ovamo južnije nijedan grad nije bio organizator zimske olimpijske igara. Ta naša ideja je zbog toga naišla i na dosta prvog iznenađenja, a onda i onog činjenica koliko će Sarajevo biti sposobno da organizuje igre i šta bi to taj neuspjeh značio tada za ugled Jugoslavije, koja je u to vrijeme imala zaista jedan značajan međunarodni ugovor kroz nesvrstane zemlje i tako dalje. Međutim, ono što je nas vodilo, bila je činjenica u tome da smo mi poslije studije OSCD-a 86. koji je vrlo stručno dokazao da Sarajevo ima izuzetno povoljne uslove za razvoj zimskog turizma, a onda to i za razvoj sportova na snijegu. Pogotovo je akceptirana, pored Jahorne, Igman i Bjelašnica,
kao jedan dragulj koji po svojoj konfiguraciji, po svom položaju, po svojoj nadmorskoj visini ima optimalne uslove za to. I to je bila osnova da smo mi sportski radnici pokrenuli tu ideju još 1973. godine. I ja sam tad bio predsjednik Komisije za fizičku kulturu Skupštine Bosne i Hercegovine, koja je se brinula o razvoju sporta i fizičkog vaspitanja. I u komisiji je radio i profesor Ljubiša Zečević, koji je jednog jutra meni došao u kancelariju i rekao: znaš šta, Denver je otkazao zimske igre, što se mi ne bi kandidirali. A ta ideja je prostrujala kroz naš sportske radnike i mi smo tad otišli Braci Kosovcu, koji je bio predsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine, inače sportski radnik i skijaš. On rekao: zanimljiva ideja, ali suviše je to kratak period. Sad, da bi mi mogli da govorimo o organizaciji igara, naveo bi još jedan primjer. U to vrijeme, 70. godina, Sarajevo je imalo vrlo snažan privredni, kulturni, sportski život u svim oblastima. Nastali su veliki privredni sistemi, Energoinvest koji je bio svjetska firma, Unis, Šipad i tako dalje. U sportu smo imali fudbalske klubove koji su bili u vrhu jugoslavenske reprezentacije, imali smo košarku koja je bila prvak Evrope. Međutim, zimskih sportova smo imali malo ili vrlo skromno, imali smo 2 ski kluba svega, i mi smo tada željeli da u vrijeme kad je ta snažna ekspansija bila u Sarajevu u svim oblastima, sportski radnici su želeli da i oni nešto daju, da i oni naprave jedan novi iskorak. Olimpijada je bila idealna šansa za to. I naravno, mi smo 1977. godine krenuli sa pripremama kandidature u onom ozbiljnom smislu, iako ta ideja je bila prisutna. Naišli na podršku prvog grada, onda Republike Bosne i Hercegovine, i što se tiče jugoslovenskog nivoa, svoju saglasnost je trebalo da da Olimpijski komitet i savezna vlada. Mi smo bili svjesni da organizovati zimske olimpijske igre u uslovima u kojim, sa onim što mi imamo, da je to ogroman projekat koji smo mi od starta smatrali razvojnim projektom. Jer on nije trebao da bude samo kulturno-sportski događaj. Bez obzira što, ono što nisam rekao malo prije, da je Sarajevo, pored tog snažnog privrednog, sportskog, kulturnog života, da smo imali tada u to vrijeme u zabavnoj muzici Bijelo dugme i sve druga velikane koji su to bili. U narodnoj muzici, da ne govorim, da smo imali niz drugih oblasti kulturnog života. Sarajevo se isticalo i u toj uslovi smo mi pokrenuli sa idejom za igre. Ovo što rekao, da to bude razvojni projekat i šta su bili naši ciljevi. Mi smo željeli kroz program organizacije zimskih olimpijskih igara da stvorimo optimalne uslove da mladi ljudi grada i šireg područja mogu da se aktivno bave sportovima na snijegu i sportovima na ledu, podrazumijevajući da su objekti kao što je Skenderija, kao što je Zetra, bili objekti namijenjeni za sve dvoranske sportove. Dakle, imali smo prvo drugi cilj, taj prvi cilj. Drugi cilj nam je bio da
na neki način tu ukupnu, taj mogući turistički potencijal Sarajeva izgradimo sa stanovišta brojnih drugih infrastrukturnih objekata i objekata iz oblasti turizma, hotela i svega drugog. Tako da je tu bio čitav jedan obiman program, vi ćete vidjeti u onom šta je sve napravljeno, ali ono što mislim da je bitno, Sarajevo dobilo igre, i to mislim da je važno kazati, kako god u Jugoslaviji, tako i u svjetskoj sportskoj javnosti je pojava Sarajeva bila iznenađenje. Otklesat Sarajevo da bude kandidat da se organizuje zimske olimpijske igre. Međutim, na zasjedanju MOK-a 18. maja 1978. u Atini mi smo imali jednu vrlo ozbiljnu kandidaturu koja je bila prezentirana sa svim reljefima i svim drugima i mi smo nudili da sportovi na ledu budu u prostoru od 300 metara jedni od drugog, mislim, Skenderije i Zetre i piste za brzo klizanje. Nudili smo bob stazu na ivici grada i čitav sportski program je bio u prečniku od 32 km. To je u to vrijeme kad je MOK želio da sportisti budu koncentrirani na jednom mjestu i da ne bude svrha samo takmičenje, nego i neki međusobni živo kontakt i saradnja. To je bio naš veliki faktor. Mi nismo imali, osim jednog člana MOK-a, mi nismo imali, mislim na zemlju, nismo imali nekakav uticaj u međunarodnom sportu ukupno, od sportova na snijegu i ledu do Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali smo imali kandidaturu koja je tražila respekt. Srećom, u to doba su dva naša protukandidata, odnosno još dva kandidata, Saporo je nudio ponovo olimpijadu, a Göteborg je nudio 100 km razvojene sportove na snijegu i sportove na ledu. To je također bio, da tako kažem, negativnija komponenta njegova i vrlo značajnu ulogu na tom zasjedanju, kad se donosila odluka o kandidaturi, doktor predsjednik Međunarodnog tada olimpijskog komiteta, ne Luger, nego, pomazite mi, Kilanin, kao veliki autoritet tada, dugogodišnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je: gospodo, mi možemo da igre damo tamo gdje su već bile, možemo da damo igre tamo gdje će biti sportisti potpuno razdvojeni i taj olimpijski duh neće biti koncentrisan, ili možemo ići na jednu novu destinaciju, donoseći time, pomažući time širenje ideje olimpizma i svega drugog. To je na neki način bilo presudno da u drugom glasanju Saporo i mi da dobijemo organizaciju igara. To je naravno dočekano u Sarajevu sa izuzetno velikim radošću. Grad je sav bio na nogama, svako čestitao, svako je i onda smo realno 2 mjeseca slavili. Da bi onda u augustu bio formiran pripremni komitet i krenulo se u taj operativno posao. 3 oblasti su bile, da tako kažem, kapitalne. Jedno je izgradnju sportskih objekata, drugo je izgradnju objekata infrastrukture i treće su naravno operativna organizacija i financije. U tom prvom dijelu mi smo
ostali pri Jahorini da nju razvijemo kao zimski centar, iako smo na Bjelašnici mogli držati i takmičenja i za žene i za muškarce u alpskom skijanju, ali smo time želi da zadržimo Jahorinu gdje su bile takmičenja žena u alpskom skijanju, a na Igmanu i Bjelašnici smo imali alpsko nordijsko skijanje i ski skokove. Sam Igman i Bjelašnica je u prostoru od neka 3 km imala sve staze za alpsko skijanje, imala je na Malom polju za nordijsko skijanje i na trećem dijelu Igmana skakaonice za skokove. Tako da je to bio koncentrat onog što je bilo na planinama, a ovdje smo imali ove dvije lokacije gdje je bio najveći dio svih tih aktivnosti, mislim na umjetno klizanje, brzo klizanje, hokej i tako dalje. Sve je to bilo u jednoj dinamici, a onda još da spomenem i to, tu infrastrukturu je bio vrlo obiman program. Trebalo je izgraditi saobraćajnice, trebalo je izgraditi svu ovu infrastrukturu od električne energije, vodovoda, kanalizacije, plina, svega drugoga. I to je bio jedan krupan dio posla. Drugi je trebalo stvoriti druge preduslove. Aerodrom Sarajevo je bio vrlo skromniji. Napravljena je novi aerodrom. RTV dom gdje sam ja bio je završena bila prva faza, završena je druga faza RTV doma. Izgrađeni su hotel Holiday Inn, adaptirani hoteli na Iliđi, izgrađen hotel Igman, koji je jedan izuzetan objekat sa 430 ležaja, sa svim sadržajima koje je hotel imao, gdje je bilo pomoćno olimpijsko selo. Imali smo opet na Babinom dolu hotel, famos hotel Smuk, dakle izgrađen jedan čistan sistem hotelskih kapaciteta koji su mogli primiti sve to što je tu bilo. U tom periodu mogu da kažem da smo mi imali vrlo snažnu podršku generalno, ne samo Sarajeva, ne samo Bosne i Hercegovine, nego čitave Jugoslavije, bez obzira što je u početku bilo rezervi, hoće li uspjeti, neće li. Čak ima jedan detalj koji, hoćete to objaviti ili ne, to ćete vi odlučiti. Tih godina 79. Je Tito već bio bolestan i bio je na Brionima i pozvani su svi ovi šefovi republika na konsultaciju i dogovor. I sad, kad je ulazio Rajk Dizarević, koji je bio predsjednik predsjedništva u Bosni i Hercegovini i rukovao se s Titom, Tito je rekao kako idu pripreme za olimpijadu. U odnosu na sve druge pitanja i probleme koje je svaka republika imala, pa i Bosna i Hercegovina, Rajf je bio začuđen i da tako zaustavljen, da bi rekao, druže Tito, sve ide više nego dobro. Tu su bili svi šefovi iz republika i pokrajina i posle toga više nije bilo rezerve u tome i sve intenzivnije smo imali mi uključenje od Slovenije do Makedonije, uključenje i inženjera i svih firmi i tehničkog osoblja i svega drugog. I zato mislim da su igre imale svoje 3 komponente. Jedna komponenta je bila da je Sarajevo vrlo
snažno, građani Sarajeva, snažno podržali igre. Da smo mi željeli da sa igrama Sarajevo u svjetskoj javnosti predstavimo u jednom drugom svjetlu. Svijet je za Sarajevo znao po Gavrilu Principu i početku, formalnom povodu Prvom svjetskom ratu. Znalo se za Sarajevo o razaranju u Drugom svjetskom ratu. Mi smo željeli da prezentiramo Sarajevo, kao grad mladosti, grad sporta, grad divnih ljudi, da tako kažem. I u tom smislu je svi građani Sarajeva od početka su bili vrlo uključeni, vrlo spremni da pomognu. Ja kao generalni sekretar nisam imao nikakvih problema u bilo čemu što je trebalo rješavati u gradu, što je trebalo, jer mi smo 2500 ljudi imali angažovani, postepeno se taj od početka povećavao broju toga. I u sve ono što je urađeno, mislim da su igre Sarajevo sa svim onim što se desilo prezentiralo u jednom novom svjetlu, kao što sam rekao, svjetlu mladosti, svjetlu prijateljstva i izuzetno povoljnih uslova za sportsku djelatnost. Kad to govorim, onda bi htjeo da posebno istaknem doprinos Slovenije, ukupno svih struktura Slovenije u uspješnoj organizaciji olimpijskih igara. Od projektovanja objekata, lakote za alpske discipline, braće Goršek za skakaonice, onda rukovodioci pojedini borilišta u vrijeme olimpijada su bili sve ljudi iz Slovenije. Onda je slovenačka privreda bila vrlo uključena. Recimo, izuzetnu ulogu i igru imao Kranj, odnosno kompanija za proizvodnju opreme, odnosno telefonije i ostalo. Iskra. Trebalo je, u to vrijeme nije bilo mobilne telefonije. Trebalo je samo u press centar obezbijediti 2500 parica, tako se zvalo. Trebalo je na svakom sporilištu napraviti press centre i obezbijediti da se može komunicirati, tad je najviši faks bio najviši domet dostignuća. I ono što, kad govorimo o Sloveniji, dakle, Slovenija je prvo u projektovanju, ljudi iz Slovenije su bili, iz organizacije igara. Sportisti koji su trebali da daju taj nivo, su bili također Slovenci. Puno se računalo na Križaja i na ulogu. Znate kad je bilo takmičenje u skokovima, 72.000 policija je registrovala posjetilaca koji su bili na Malom polju. Znate i onu priču, više volimo ulogu, Jureka nego Bureka. U tom smislu smo, kad je reč o Sloveniji, sam rekao o Iskri. Elan je bio prvo veliki sponzor, a drugo, Elan je, da tako kažem, nije najveći plasman skija i opreme Lanove, kao i Kopra, je išao prema Sarajevu. Sarajevo je u pripremi za prije olimpijade i posle olimpijade postao kult skijanja. Ja sam bio vrlo sretan vidjevši da je bračni par sa jednim ili dvoje djece, da su na skijavanjama, da su, mi smo vrlo potencirali još prije olimpijade to masovno skijanje, organizovali škole skijanja. Sarajevo je prvo u Jugoslaviji tada zimsko ferije
sa 15 na 30 dana produžilo da bi što više mladih ljudi mogli da se bavi zimskim sportovima. I u tom domenu, kad govorim o doprinosu Slovenije, mnoge firme su bile angažovane ovdje. Slično je to bilo i sa sportskim radnicima Hrvatske, Srbije, Makedonije. I svi ovih republika bile su firme koje su radile na izgradnji objekata. Jer je trebala izuzetno velika građevinsko-zanatska operativa da bi sve bilo izgrađeno. I sve što se moglo graditi, projektovati, graditi, potencijale Jugoslavije, oni su korišteni, a ono što nije bilo, onda su angažovani ljudi iz inostranstva, recimo projektovanje bob staze, kontrola izvođenja i tako dalje. Onda mislim da je vrlo značajno reći i to da se Sarajevske igre sigurno ne bi mogle organizovati bez jedne, ili bolje rečeno, ne bi se mogao dostići taj nivo da nije bilo svesrdne pomoći svih činilaca, da tako kažem, u bivšoj zajedničkoj državi. Hoću reći ovo, sve radiotelevizije kroz Jugoslovensku radioteleviziju bila je ovdje prisutna i prenosili su događaje. Usmjereno u tom smislu. Radiotelevizija Slovenije prenosila alpsko skijanje. Zagreb, koji je imao najviše iskustva u umjetničkom klizanju, prenosio je klizanje. Beograd, koji je imao najviše tehnike, je prenosio bobisankanje, jer je trebalo 24 kamere, 3 reportažna kola i tako dalje. Čak je i televizija Prištine bila prisutna, tek su dobili opremu na skokovima na Malom polju. Dakle, prvo, kad je riječ o radioteleviziji. Drugo, sve televizijske kuće, sve novinske kuće su bile također ovdje prisutne i svaka od tih kuća je držala po jedan press centar. Naravno, Delo je držalo Babindo, odnosno alpsko skijanje, Zagreb, klizanje i tako dalje. Dakle, tu je bila izuzetna pomoć. Onda, da kažem to, mi smo imali tako jednu saradnju u smislu da je i na beogradskom i na zagrebačkom aerodromu, da su bili timovi ljudi koji su dočekivali goste, pomagala im da nastaju put, da li avionima ili ako su školima, orijentacija je bila autoputom i tako dalje. Tako da je, da tako kažem, Sarajevske olimpijske igre su bile u to vrijeme, kad se Jugoslavija već počela drmati, jedan kohezivni faktor te države, a taj dobivanje igara i na neki način sve ono što je poslije bilo je rezultat i ugleda koje je ta naša zajednička država imala. I kad govorim o tome da su sve republike i pokrajine bile uključene u raznim nivoima i tako dalje, ali su bile prisutne na igrama, bez pretjerivanja mogu reći da je Slovenija bila vrh toga i da sigurno bez svega onog što su građani Slovenije i firme Slovenije doprinijele je ono što su igre značile u svijetu. Drugo bih htio da kažem da su igre značajno bile i kao međunarodni faktor u smislu u sljedećem pogledu. To je vrijeme kad su bili vrlo zaoštreni odnosi, kao što su i sada, između istočnog i zapadnog bloka.
Sovjetskog saveza i zemalja koje su bili pod njegovim okriljem i ovog zapada pod Atlantskim paktom i Sjedinjenim Američkim Državama. To se odrazilo i na prisustvo na olimpijskim igrama, kao što je bilo i sad u Parizu. Šta hoću reći? Na igrama u Lake Placidu 80. godine nije bilo sportista iz istočnog bloka. Na olimpijskim 80. godine na ljetnim olimpijskim igrama u Moskvi nije bilo svih zapadnih zemalja. 84. godine na Sarajevskim igrama su došli i jedni i drugi. Istina, to nije bio velika zasluga naša, to je bila zasluga tadašnjeg ugleda zemlje koja je imao. Ali hoću da kažem da ali već te 84. u Los Angelesu opet nije bilo istočnog bloka. Dakle, u toj godini, jer je tad bilo u te 4 godine, na igrama u Moskvi nije bilo zapada, u Sarajevu su bili svi, u Los Angelesu opet nije bilo. To je potvrda tom što kažem, kohezivnom faktoru koje je igre imale. I što se samog takmičenja tiče, vi znate da je to prošlo u najboljem redu, da su postignuti značajni rezultati, da je posjećenost bila ogromna, da je prodato 690.000 ulaznica, da ne govorimo o svim ljudima koji su dolazili, tu nije neke, te karte su uglavnom preko ovih svjetske agencije prodate. Sarajevo je bilo puno turista, naćete u ovom što sam dao sve podatke, jer da ih sve bojim se da ne grešim ako ih sve ponavljam. I tih 12 dana Sarajevo živjelo od jutra do sutra. Ja sam poslije od Sarajevske olimpijade imao priliku da budem na skoro svim zimskim i ljetnim igrama sve do Londona. Tamo sam susretao ljude iz sporta. Mislim na ljude iz federacija zimskih sportova na snijegu i ledu. I svi su mi ovako otprilike rekli, znate, recimo poslije nas je bio odmah Calgary. Sve ovo dobro organizovano, ali nigde mi nismo doživjeli takvu atmosferu kakva je bila u Sarajevu. Sad, ta konfiguracija, to želja građana, grad je živio od jutra do sutra. To je recimo ono što je čovjeka hrabrilo, što me činilo zadovoljstvo, da je i rezultat takvog jednog odnosa koji je bio, mi smo imali snažnu podršku u vrijeme rata međunarodnog sporta. Navešću sljedeće primjere. Sve mladi sportisti, muškarci koji nisu vojni obveznici i žene koji su nešto predstavljali u zimskim sportovima su bili izmješteni i o njima su prvo Olimpijski komitet, onda Skijaški savez Slovenije pružio domaćinstvo, Austrije, našto Njemačke, tako da smo bili spremni i za, recimo, 1992. godine, kad je buknuo rat, kad je rat bio već u velikom razvoju Bosne i Hercegovine, mi smo otišli na igre u Barceloni. Zatim smo bili u Lillehammeru 1984. Čovjek koji je od svih oni koji su bili vezani za Sarajevsku olimpijadu, najviše doprinosa, najviše zasluga, najviše prijateljskog odnosa je pokazao gospodin Juan Samaranč, koji je u Moskvi izabran za predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta. To su njegove bile prve olimpijske igre i on je svakog mjeseca
dolazio, obilazio. On nije više, počeli smo ga doživljavati kao saradnika, a ne kao šefa koji dolazi u kontrolu, pomažući nam u nizu stvari. Navešću recimo jedan primjer. Sjedili smo za stolom, Mikulić, Ante i ja, a on preko puta. Hodler je bio s njim. Hodler je tad bio predsjednik Svjetske skijaške federacije. Inače čovjek koji isto tako vrlo puno nam pomogao. Pitao je koje probleme imate. Branko je rekao, znate, vi vidite koliki smo mi ogroman investicijni zahvat krenuli. Vidite da je inflacija vrlo snažna, da cijene iz dana u dan rastu. To nama naravno čini ozbiljnu poteškoću u finansiranju, a pogotovo faktor vremena je nama bio u svemu se moglo razgovarati, ali u kašnjenju završetku to nije moglo. On je jednostavno rekao ovako, vrlo hladno. Dobro, koliko vam novaca treba? Branko je pogledao u mene, ja onako sam jednostavno lupio. $20 milijuna bi nam značajno pomoglo u tom pravcu. I ovako rekao, dobro, dobit ćete $20 milijuna i prva tranša koja bude išla od TV ABC-a, da ćete saglasno da ide MOK-u. Sa tim novcima mi smo avansirali sve izvođače, obezbijedili im da materijal ne može rasti i uspjeli da izgradimo objekte i da oni značajno ne prevaziđu financijska sredstva. Sad bi još bilo zanimljivo reći sljedeće. Sarajevo je bilo sarajevske igre u odnosu recimo na Lake Placid prije nas, koje je bilo ljetno odmaralište New Yorka sa nekih 20.000 stanovnika, pa i svi drugi gradovi koji su organizovali zimske olimpijske igre, uglavnom su bili turistički centri, zimski turistički centri sa relativno malim brojem, znam i Innsbruck koliki je bio i tako dalje. Sarajevo je bio tad grad sa 10 opština, sa 500.000 stanovnika, sa, već sam govorio, jednim značajnim potencijalom i sve je to izazvalo, da tako kažem, jedan veliki interes svjetske javnosti. Recimo, mi smo od projekat marketinga koji je podrazumijevao TV prava, sponzore, donatore i tako dalje, mi smo samo od ABC-a, televizije Sjedinjenih Američkih Država, dobili $91.500.000 samo za TV prava, podrazumijevajući sve druge troškove da će platiti od RTV doma, hotele i prevoz i tako dalje. Naravno, sva sredstva od TV prava su išla 2/3 organizatoru, 1/3 Međunarodnom olimpijskom komitetu, odnosno zimskim sportskim savezima. Preko Eurovizije, zahvaljujući jednom velikom interesu radio i TV kuća i novinske agencija, Sarajevo je, događaj u Sarajevu su bili prisutni, da tako kažem, bez puno hvale i pretjerivanja širom svijeta. 510 sati je prenešeno televizijskog programa. Prema procjeni informativne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta je 2 milijarde gledalaca televizije je pratilo događaje u Sarajevu i ovdje imate, to ćete vidjeti,
koliko je agencija bilo, koliko je 2600 novinara i tehničkog osoblja, ne znam, 67 televizija, 510 sati televizijskog programa. Dakle, jedan obiman je eho svega onog što je Sarajevo bilo otišlo u svijet. To se nama reflektovalo da smo poslije olimpijade imali daleko intenzivno povećan broj turista. Poslije Sarajevske olimpijade mi smo imali i brojna svjetska prvenstva u juniorskom i seniorskom sportovima i na snijegu i na ledu. Već 84. na 85. smo imali finale svjetskog kupa. I što je, mislim, vrlo značajno, mi smo potrošili, naime, igre su obuhvatile 342 milijuna dolara, tada bez obezbeđenja, bez mnogo drugih stvari. Bili smo prva zemlja koja je olimpijske igre organizovala bez kredita koje grad domaćin morao imati. Kad smo sve pokrili, a prihodima od ukupnog prihoda koji je imao organizacioni komitet, 78% je bilo vlasti prihodi, a 12% su bile sredstva federacije i države. Posebno je bilo, najveći dio je bio TV prava. Onda od sponzora, mi smo imali vrlo ozbiljne sponzore, bilo bi puno vremena da ih sve nabrajam, onda smo imali smo uveli jedan oblik vezanja građana Bosne i Hercegovine za olimpijske igre kroz akciju donatorstva. Tako da smo širili ideju, nije bitno koliko će uplatiti para. Bitno je da se prijavi, odnosno da nečim participira, da bi dobio papir da je vezan za olimpijadu. To su sve bili elementi da smo mogli svi objekti, sportski objekti, neposredna organizacija igara su finansirani sredstvima organizacionog komiteta. Ostalo je 12 milijuna dolara. Sad, 12 milijuna dolara sad i tad je bila velika razlika. Pogotovo to je vrijeme kad dinar nije bio konvertibilan. Kad si ti morao da bi nešto kupio za dolar, morao izvesti nešto za dolar. Dakle, sa ti 100 milijuna do 101 milijun dolara, to su devizna prava koja su onda omogućila da se tim sredstvima pomogne brojnim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini koji su gradili fabrike kojima je trebala oprema, koji su imali dinare, ali nisu imali devizna prava. I to je, recimo, jedan značajan doprinos koji je bio rezultat financijskog aspekta Sarajevske olimpijade, a sa 12 milijuna dolara mi smo napravili ljetne sadržaje, jer Igman i Bjelašnicu i Jakorinu smo gradili za zimske sportove. Ali konfiguracija terena je bila takva da si mogao planirati i sve druge objekte. Tako da smo i na Babinom dolu i na Velikom polju izgradili i fudbalske terene, i košarku, i tenis. U hotelu Igman smo napravili bazen, povećali još neke nove staze skijaške, povećali broj i dalje infrastrukture. Mi smo prvi, ja mislim, bili koji smo u pripremi za igre nabavili i topove, koji nisu uopšte upotrebljeni jer je bilo dovoljno snijega, čak je imalo više snijega. Značajno je napomenuti i to
da smo pored sve mobilizacije organa vlasti, građevinskih firmi i svi, imali veliku podršku, recimo, mladih ljudi. Mi smo 3 godine imali radnu akciju u kojoj su dolazili tokom ljetnog ferija, u kojoj su dolazili omladna iz čitave Jugoslavije. Na Iliđije ima škola tamo šumarska gdje je bilo smješteno i ti momci su izuzetno puno doprinijeli, jer vi na stazama i niz aktivnosti ne možete sve mašinama raditi. Tako da je to bila ogromna pomoć da se objekti završe i naravno i ti mladi ljudi koji su bili svjesni, u njima je nešto bilo što je vezano za olimpijadu. Nije za javnost, ali i JNA je ogromno pomogla, ali sad je to nešto što je prošlo i mislim da i ovo bi želio da napomenem. Sa tim rekordnim brojem turista, sa jednom atmosferom u gradu, sa svim što je eho bio u javnosti. U vrijeme olimpijade Sarajevo je bio grad ne samo sportista, ne samo turista, grad velikih imena iz politike, grad iz nauke. U Sarajevu su u to vrijeme bio švedski kralj, bio norveški kralj, bio holandski ili belgijski, bio je princeza Ana iz Engleske. Svima je to trebalo obezbijeti smještaj. Za Anu je 2 puta avion dolijetao i odletao da provjeri sigurnost aerodroma i ostalo, a 3 objekta im je nuđeno gdje će ona boraviti. Ali recimo, dok su ove zemlje sa krunisanim glavama dovodili svoja imena, princ od Monaka je bio prisutan također, poslije on bio i bobista. Amerikanci su dobili Kirka Douglasa i glumicu Lee Unwen. Dakle, ono vrh što su imali. Sovjeti su doveli astronauta Leonova i doveli Kasparova kao svjetskog prvaka. Dakle, sav krem svijeta je bio u Sarajevu i izrazio želju i dao neki svoj, da kažem, obol tome što je Sarajevo sa igrama dobilo. Sad bi još mogao reći ovo. Sarajevo prije olimpijade i Sarajevo poslije olimpijade su potpuno dva lika grada, jer je Sarajevo poslije olimpijade dobilo jedan ugled u svijetu. Ja se sjećam da sam puno putovao, da od onih ljudi na granici pogleda pasoš Jugoslavija, a onda vidi Sarajevo, jes, okej. Svugdje u svijetu gdje si ti se kretao, Jugoslavija, je li to Čekoslovačka, gdje je to, šta je to, Sarajevo, jest. Tako da je i to jedan činilac koji nas, pogotovo mene u mom radnom vijeku, iako sam puno toga doživio, ipak je to neka kruna koja i danas dan živi u meni. Olimpijske igre su jednostavno Sarajevu dale jedan imidž koji je promijenio sliku poslije olimpijade. U Sarajevu su bili brojni kongresi, brojni simpoziji, brojni naučni skupovi, brojne manifestacije. Mi smo čak, kad smo igre pripremali, pored ovog sportskog kulturnog dijela, uveli i
Dubrovnik imao Dubrovačke igre, a mi smo imali sarajevske igre u smislu kao što je Dubrovačke. Tako da je čitavo vrijeme poslije rata bio jedan kulturni program koji je dopunjavao sportske sadržaje koji su u to vrijeme bili. I mislim da je poslije svega toga, poslije te nesretne rata koji je došao 1991. 1992. Sarajevo ozbiljno stradala i ova zgrada gdje smo mi bila je uništena. Ljudi koji su zaposleni spasili su ove eksponate koliko su mogli spasiti. Uništena je naravno Zetra, Košao i tako dalje. Međunarodni olimpijski komitet i međunarodne zimsko-sportske federacije su vrlo susretljivo bile naklonjene prema nama i taj eho javnosti u vrijeme rata od prvog predsjednika, prvog stranog državnika, bio je francuski predsjednik koji je došao u Sarajevo neposredno pred rat, rekao Sarajevo olimpijski grad, njega treba sačuvati, pa sve do predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, tu jedna podrška je bila i to se odrazilo, već sam rekao, u Barcelonu smo u samom ratu, EUFOR je obezbijedio avion, mi smo otišli odavde, naši sportisti su bili, kao što sam rekao, kuda po svijetu. U Barcelonu smo otišli sa jednim vrlo reprezentativnim brojno i svim drugim. Ja sam u životu doživio mnoge euforije, da tako kažem. Ali ja nikad nisam doživio nešto kao reakciju tog stadiona, ti prisutni na stadionu u Barceloni kad je ušla naša delegacija. To je nešto što i danas u meni živi. Barcelona je se pokazala velikim prijateljem Sarajeva. Olimpijski komitet i Slovenije i Austrije i Njemačke su izuzetno nas pomagali. Mi smo u Olimpijskom komitetu Njemačke imali našeg predstavnika koji je brinuo o ovim stvarima. Rezultat toga je bilo da je Međunarodni olimpijski komitet zajedno sa federacijama obezbijedio obnovu Zetre, pomogao obnovu Olimpijskog muzeja, pomogao u svim drugim oblastima koje su sport značile i sve je to uticalo na tu činjenicu da je Sarajevo sad jedan ozbiljan turistički centar, da se iz godine u godinu velikim procentom povećava broj turista, a ja sam poslije generalnog sekretara i direktora radne organizacije ZOI 84 bio 2 godine i ministar u vladi Bosne i Hercegovine za turizam i sport, tako da sam ta materija mi je bila bliska i danas dan me to svima zanima i dalje se razvijaju novi hoteli, sve to živi. Moja su uglavnom svi vani, ja sam jedini ostao u čitavo vrijeme u Sarajevu, iako sam izlazio po raznim povodima. I na aerodromu sam često, vi ne možete da vjerujete koliko sad letova ima, pogotovo te direktne linije od Dubaija pa dalje. Ja sam nedavno čekao unuke, došao je onaj avion iz Dubaija, to je 100 ljudi kretalo tako da je, i vi hodat ćete, vidjet ćete, to je, tako da je, da kako bi rekao, da stanem. Ako je išta u istoriji Sarajeva, a bilo je drugih događaja,
u novijoj istoriji sa pozitivnog aspekta olimpijske igre zaslužuju jedno vrlo respektabilno mjesto. Hvala vam, gospodin Karabegović, za ovo divno i široko priču. Mislim, da smo, drage gledalke, dragi gledalci, prišli do konca današnjega pogovora. Zahvaljujemo se vam za pozornost in v bistvu lepo pozdravljamo tukaj iz muzeja, Olimpijskega muzeja v Sarajevu in pošiljamo to olimpijsko zgodbo in olimpijski duh. Srečno!